Shuka wapi baji yako? Wapi baji ya yenge se leta raka. Baji yako ya leta daddy. Sasa sina. Nilisahau nyumbani. Unasahau nyumbani hapa ndio hapa ni nyumbani kwako. Hebu ingia pale haraka. Dereva akiuma. Sema dereva mako Maria na ruhani. Na ndako thinikire na thutha. Wewe ruti kwa gari bwana. Ruti kwa gari. Nani amekuita hapa? Na nani unajua hata tuongelee hapa. Tunaongelea hapa mbele ya watu. Mnajifanyaga hapa mnatoa hongo, mtaongea mbele ya abiria yako hapa. Uambie mbona wanabebwa na maganga ambao ni substandard. Nani unajua sasa ungetuambia vile unataka. Kwa sababu tayari nyinyi endeni mbele mtafute maganga ngine. Hapana, fanya hiyo kesi kue huko. Mimi siongei tupigi unasikia ni bayuga. Wewe endelea kubayuka, ingia kwa gari enda. Mtajua vile mtajipanga huku tunapeleka ndani. Na jirojo kali toa ikagari ya kazi. Hebu dereva ayoka ha thutha. Tuge hii ni FH, dereva kienda kwa. Au ka thutha kumuhe the state of the journey address. Bomba jare kara jari yake nyitwo. Ndibaki ndo ria kwa ikara. Boda kara jari yake nyitwo riu. Mundu wa njira. Mundu wa njira inde ndio akaba akahoria radio. Akaba akahoria radio nginya ngari. Akahoria. Mundu wa njira. Uraumira hai. Ndiye ngumira aria kiamara. We ni waikaraga ewe. Ndiye ngumira aria maragwa. Wina mirigo iguru. Ite na yode na tokonia tona ndo badu. Andu njira ni 10 Leu we ajoromo ile buzira hau. Wewe ni mama nyaado ambu. Nenyo mo kejira. Ni ama point. Yes. Soka kifaraini. Rero andu makiaje ya kumira huko urona riu migunda. Hau ni omenya makanga ni marutira morito. Uthiete kwiheithia muhahi. Ne mundu ukinyire. Ukaigwa mwanake. Ningera. Diga kihitokio na ndina murigo. Hende ongengere ri yakuire ngari yaingira bara muthenya wa mbere. Ikiuga kwa GM. No bato ndietigarite ha murango inde. Na Simba call. No bato ni theri yandikitwo press 1. Wewe na mihea yaku ri ugathi kunyitithia cuma wamba wahingura murango ngari igithia ri hau ni homenya ni guthiete ruhurira roba o kuhura ukenyitira cuma na moko meri weigua uria iracuga na uria thiete ukara mukuruta wako gwa kumihura mbaru Ekoro parere ragerera ri. Yes. Ne parera kihota kuhiuka. Ndio. Ogitio guo guku ngi kumwe kuhure ri. Iko yako no kaigwa wacuhio nje. Horizontal kwa nena dereva. Wa! Ha mono rauma. Andu ecigo iracoka na thutha rari andu aria me thutha. Irakuo ni ruguo. Ha mono kuma we. Mukae tokyo stage igiri. Riu ore torre hari ere horeria mwaki. Uringaringe. Waringari ukaigwa ndereba ndaraigua. Ukaigwa ndoringe mega beta ikanga. Riu uraringa. No kaigwa ibati riu ni riu murio. Hau ni omenya makanga ngudi yao ni nyumu. Maringa eka vibrate yothe. Boom boom. Kwa ngari igithi. Rogeria comore mutwe. We. Ukarigwo nginya andu acio mauha kihoria cio tondu we ona kuhihia ndurahihia. Tiga kuhuga kihuria. Ukaria kuhuga kihoria. Ukiraka ndi ukurwo ni ruguo uigwe matamaca ukiona waza xije ukomurugamia akuigua ri haha nigetha yume bara ingire muriko wa mwena ri ukaigua watu bio ore mwehi
Ndereba nake tondũ nĩakĩmenyerete ikanga nĩciuhagĩrĩra rĩ, o rĩrĩa andũ mauma arwa Saidi Mira rĩ, agakũra ũgateng'eria ngari nĩũgũkinyĩra. Andũ maringaringĩte othe nĩ wamũtiga. Kana ũgataima rĩu tondũ rĩu nĩwĩingĩrie bara ya tĩri nĩmweherie rami-inĩ rĩ, no wĩgangare ndĩrateng'era. O rĩrĩa watua kũruta mũtu ũguo rĩ, ũringaringe ĩgaka karũrina. Ũgacokio nĩ mahuti thĩinĩ. Ũgaikarĩrio ngathĩ cia mũrango-inĩ ũtuage ndabibi na marũrũ. Hau nĩho ũmenyaga o mũndũ nĩarĩ kothi yake. Kwanja werwo ndĩhĩria ũtigwo na macĩnji ma andũ. Ndũraririkana nũ gũkũnete kĩ? Wĩtuĩte nyakĩega nĩũkũrũgamĩrĩra ikanga rĩ, wone borithi hau mbere ũriciumaga tu ya duties cia passenger immediately na ũgaikara thĩ ũkariganĩrwo nĩ wĩkĩte mbeca hatwara-inĩ. Borithi wapi Maganga? Ametoka kidogo hayuko. Wewe ndio umeshika pesa kucha nawe ugaikio ngono. Ukona thĩna ũrĩa wa ndicũ ũkageria kwĩruta hau atĩ nduma ikanga. Mbesa unafanya nini kwa mkono kama wewe Maganga? Unaona sisi polisi we are stupid eh? Unajua mkubwa. No, usijaribu kusema mkubwa hapa, wewe ingia wale. Ni vile. Bila kitu gani? Hebu ongea Kiswahili bila na bangu ongelewa. Hii Kiswahili yako senge mnege hapa. Kali wale ni maundu mareko maya. No rekuthire kwĩigĩrĩra. Kwanza kali ukaya wĩra wa kũruta mũrigo igũrũ. Hau nĩ ũmenyaga gĩtĩ no kĩharũrũke nawe. Unajua kuharũrũkia mũrigo mũgathi naguo. Mũgacuka na mũrigo. It's a disaster of proportion. Ndio kama hapo kwa ground. Ni tofauti. Watu wafanye kazi yao. Yes. Ugururinga mundu wangu. Lakini na dakika 34.